U vreme kada se išlo u Trst po farmerke, kafu i čokolade. Postojala je još jedna stvar zbog koje su se Jugosloveni vraćali ponosni. Švajcarski satovi. Nisu mogli svi da ih priušte, pa je tako sad bio simbol uspeha. Simbol da si nešto postigao. 3 brenda posebno su obeležila jugoslovenske generacije. Romar, Doksa i Lonžin. Svaki je imao svoju publiku, svoje priče, svoje legende. Romar je bio sat radnika i gastarbajtera. Pouzdan, robustan, a dovoljno lep da se nosi za svadbu ili drugu svečanu priliku. Nosio ga je neko ko je radio preko. Komšija, rođak ili prijatelj koji se vratio iz Nemačke ili Švajcarske. Doksa. Sat ljudi koji su voleli stil. Naročito popularna u Sloveniji i Hrvatskoj. Mnogi tada nisu znali da je Doksa već imala istoriju u ronjenju i profesionalnim diver satovima. Za njih je to bio onaj elegantni sat kojeg vidiš u izlogu i maštaš da ga nosiš. Ali Lonžin. Lonžin je bio nešto posebno. To je bio sat doktora, profesora, ekonomista, direktora. Ako ga je neko imao, bio je kao član porodice. To se čuvalo, pazilo, čistilo krpicom kao da je suvo zlato. Danas, to su uspomene na vreme kada se radovalo malim stvarima. Uspomene na jednostavniju zemlju, sporiji život. Toplije ljude i lepe trenutke koji su trajali duže. Na putovanja u Trst i redove na granici. Ne sad, nego ponos čitave porodice. I u današnje vreme ovi brendovi i dalje sijaju blistavim sjajem. Ako želite još ovakvih zaboravljenih priča o satovima, zapratite kanal. Hvala na gledanju.